She takes my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she a gold digger, way over time. It's on me. Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh. 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 Shorty get down, good lord. Baby got him open all over town. Strictly bitch, she don't play around. Cover much ground, getting paid by the pound. Getting paid is a forte, each and every day to play away. I can't get her out of my mind. I think about her girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides is no surprise. She got tricks in her stash, stacking up the cash. Fast when it comes to the gas now, by no means average. You know she's gotta have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get it in so I can get down. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it Bag it up. up, yeah. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it Bag it up. up now. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it Bag up. it up now. I like the way you work it, no diggity. Bag it up. I ain't saying she a gold digger. She ain't messing with no broke bro. I ain't saying she a gold digger. She ain't messing with no broke bro. Get down, girl, go ahead, get down. 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 Get down, girl, go ahead on. I like the way you work it, no diggity. I like to bag it up. Bag it up now. I like the way you work it, no diggity. I like to bag it up. Bag it up I now. like the way you work it, no diggity. I like to bag it up. Bag it up I now. like the way you work it, no diggity. Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh. Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh. Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh. Oh no. Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh. 'Cause she takes my money when I'm in need. And hell, she's a trifling friend indeed. Oh, she a gold digger, ain't me. Oh. Ja. Pozdravljeni, dame in gospodje. Danes se prične tretja epizoda Enolončnice. Tukaj z mano je Alen Robnik, je prišel, kaj so ti, iz Maribora? Z Maribora sem čuval. Ja, ja. Da. Prišel je danes iz Maribora, sam za tole, tako da hvala tebi, da si tle z nami. Daj mi ti povej, kako je life v Mariboru? Delovno, delam. Delovno? Delovno. Ja. Delovni poba. Muzika, delo. Drage dame in gospodje, tukaj lahko dobite en stabilen življenje. Kakor verjetno že veste, je Alen bil na Talentih, a ne? Ja. Imam prav. Mi da se iz tam poznava, se pravi, na odločilnem krogu za polfinale in sva šla oba naprej, kar je bilo full nice. Ej, če te ne mote, se bom kar malo razkomotil tle. Malo sem si nogo frderbu. Tudi če je mogoče malo nadležno. Me povej malo o Talentih. Ja, ne vem, ne, vse skupaj je bilo zabavna izkušnja, ne, je bilo verjo. Tako nov folk sem spoznal, ne, dosti sem se naučil, tako, fun times, polfinale je bilo to, ful zabavno. Kaj si pil? Purple Rain. Purple Rain, Ja. zelo dober komad. V glavnem mi dva sva se pravi iz Talentov spoznala in iz tam se je pol to odvijalo, da je Alen pol končno prišel sem in zdaj smo to oddelali, kar je super. Še enkrat me je tvoj vokal prepričal, ker
God damn, bro. Si žirant, tako Ja, res prepričal. ja, lej, šel sem na audicijo, zdaj je že čas, da sem žirant. Drugač pa muska pa to, mislim, kako to furaš? Ustvarjaš ali sam poješ, nastopaš? Ne, bolj da se pišem svojo muziko, to je, ne. Pa ne bomo kdaj kaj slišala, ne? Se pravi, dej, kaj pa imaš to na roki? Tatu? Na drugi Kaj? tudi? Na drugi tudi. Ti kaj predstavljate tatuji? Na, v bistvu to mi nič ne pomeni, ker to mi je pač všeč stil tega tatovera. To imam za mamo, za sestro, eno ptico, to pa za babico. Kaj pomeni tole? Ja, v bistvu ti načrti kao noter hranjata spomine. Hudo, mislim, kako si se odločil, da bi se potatoviral? No, vedno sem to biti potatoviran, pa tudi bom celi. Bad Ko bo priložnost. boy. Ja, ne. Ti je komod zgleda tukaj. Dobre, ja. Ja. Fajn je. Kaj bi rekel, je to malo bolj na easy, malo bolj domače kot intervju na Talenti? Ja, puno na izve. Intervju s dosednji, a ne? No, da bo ven zgodbico, da boste vedeli. MC-ju sem za DJ-ja Clay Clemensa na High Festivalu in sem skakal naokol in po enih 15 minutah skakanja sem se odločil, da bom z odra spet dol skočil in pač ja, tle imate posnetek. Kaj je tvoj cilj v glasbi? Moj cilj v glasbi je bil vedno to, da pač ta folk, ki me posluša, da me posluša zato, ker mi všeč moja glasba. Zato, ker, ne vem, jaz ne rabim napolniti celih hal, ne vem kaj, ampak je važno, da imam neko skupino ljudi, magari, ki prijajo pa poslušajo mene, zato, ker pač so prišli poslušati mene in to nekaj pomeni. Pač to je za mene glasba, da deliš to, kar imaš rad z drugimi. Saj se ti vidi, res daš nekaj od sebe noter v to, kar delaš. Kar ni vsak. Veliko je plastike v tem poslu, v glasbi in vsega in to rabimo. Tako je rabimo. Kaj je tvoja najljubša hrana? Kebab brez zelja. Kebab brez zelja? Ja, jaz isto. Jaz imam pa ful rad zelje. Kaj pa, mislim, kaj kuhaš? V bistvu rad kuham, ampak se mi ne da. Za sebe samo. Tako da. Za drug folk pa? Pa ja. Se pravi, te lahko pošle v kuhno. Drugič bomo imeli cooking show tukaj. Ali si samski? Valjda, sem ja. Si? Sem. No, kakor sem rekel, stabilno življenje pri Alenu Robniku. Ja, drugač, ali si mogoče prinesel eno malo stvarco? Sem prinesel. Si prinesel? No, pokaži. Ne! Če nisem v bistvu ničesa našel, ne? Ampak sem eno stvar... Lej, da ti veš, moj friend, ki je prišel zadnjič Vini, nam je dal njegove stare čevlje. Alen nam je nekaj prinesel, nekaj svojega, ki mu nekaj pomeni in bomo mi imeli tle za spominček. To je dejansko full cute. Wow! Evo, ko praviš ti suvenir, pa nes nekaj malega, nekaj spomenom, nekaj zgodbico. To je to. Čakaj, To je zdaj to. si še moram zgodbo zmisliti. Zmislil si jo. Še glava se mu premika. Kaj je to, Little Pet Shop? Ne vem, ker sem doba. A ima ime? Lahko je Johnny. Little Johnny. Evo ga, Little Johnny. A se mu podobno, čakaj. Skoraj. Ja, hvala tebi, Alen, res. To je prečudovito. Strmi moje oči. Ja, ne, kar zaljubiš vsega. Ga bomo mi dali tle v našo marco. Very much designer. No, lepo s tem lahko zaključiva in ti, če imaš kaj zapovedati direktno našim gledalcem, tej kameri, Tej kameri. kamera izpovedi. Nič, to je to, zato je denar. To je bila tretja epizoda Enolončnice. Upam, da ste uživali. Z mano je Alen Robnik, lahko se ga najde na Instagramu, Hafna Alen Robnik. Tako da pofollowajte ga, nor vokalma, piše pesmi. Upam, da vam je bilo všeč. No? Tukaj spodaj imate subscribe button, da boste še druge epizode videli. Povabljamo nove artiste vseh sort. Lajkite tukaj, če vam je bila glasba všeč in intervju in Alen in jaz in Jerry in Satya. Tako da hvala lepa.
in the. Have a nice day. I gotta bag it Bag it up. up, yeah. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it Bag it up now. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up. Bag it up now. I like the way you work it, no diggity. Bag it up. I ain't saying she a gold digger. She ain't messing with no broke bro. I ain't saying she a gold digger. She ain't messing with no broke bro. Get down, girl, go ahead, get down.